Okay guys, nama kalian tahu tak gambar apa nama nggak kau na, sama aku amchavisi makanya sini nggak sembarangan. Aku nina flu-nya na, mas kamu lakukan nak kau flu na corona, so insya aku at least kau nengah micheli mikushwat. Ala kum chilam kushwan da son bala shilo leshan, bete keep a social distancing and I'm also drinking water here. Ematla manga machela vikis. Nta aravela luk netala. Machavi, nita ravela. Nta aravela kumbe kuravela. Ba veri ku stima maskula me anta stima. Hey, shlung chama changani. Kulok neka mfuna la handle ku moto a sound one plus nishawe na mic yintshwa. Andela ku ikota kutwana na cause bangana ba complain ba hina akuthi, so I just look like namhla ingari sini muhashi wa straight. Leko ashika kadelo agigirikad. So guys, namuhla like as you can see, like ngisela mambawulele itingongolo. Tungongolo la kutwana ku ikhomele yini. So ifamba namathandana ka album lewani Prince Oremi. Na kuna danyo kala as well. Na mbambalele, as you can see, but I feel like the whole album, as you know, Shaka Tim Shiriman, Kunaba Joe Shiriman, Prince Rangan, all those people, Maraka Lero at Ngongolo, Nibona the credit like sort of Prince Oremi, Nsemba producer Leang Inga, Command, Sugo Komisana Chandler Shung, and Mambaule Kale one album, Kumbekar Simleruan. So yeah, I didn't guys sing, I think I more interest shock on Mishan Nimbala Stonga. Okay. Yo, I'm been doing. I'm been doing sis. The family put a call. Kahle lokhu itwa intro lewani itwa ingari maybe kungangenelela bra Joyku mane buzz mayengani mane, you know. Mane buzz mayengani mane bara suloku belelele ne Wame sima jani na komentango Wame falanja na komemale. There are some to madakwarisha kahle. It's not really my favorite song. Mara ranandia leso ringa biso sona rana that feel ya feel up gia feel up kila, you know, rana that feel and then clever na feel ya slow jamming ishin lo kuka maskula moan. So I ngivula ngopi sona guys, I really don't have time ka video lo anta tsenya namunhla. Yawe, come on. I feel like maybe is it Prince Oremi and like shoko mshani danyo kana anistuki man voice lia mara itwela iri kahle swinene. So anistuki mi bona njani kuri album linga thothi ngongolo mara wa kuri madakwarisha. Guys, minga ni chingeli ngopfu loko nikhani stop fani ya mahlweni fani man fani la tsetsere lawani maka ku hila ku vulavula. So loko la kutwa sim leto atehelerini va chavisa online tikona ka ti Play Store na ti iTunes. Please go there and subscribe and then, you know, do the right thing and stream the music from there. Lawa wela ku vulavula hi tona. So menga nchingeli mi ku wow anga tsikirisi mi ri bari hela ta xavisiwa ni loko ni check-ini lawani a ni swi tiku ni nga swi kota ku swi vona na ku ri tingongolo yi streamiwa kwini right now. I should be able to see this thing. Tsike mara loko ni cheka earlier namuntlha ni vone ri kha ri streamiwa Pitori, Lusaka, a Zambia, ni vone ri kha ri chekiwa Cape Town, Johannesburg, Soweto, ni vone ri kha ri chekiwa swinene na le Centurion. So i vanhu lava na le Kempton Park ni swi voni namuntlha ku ni kha ni cheka ku ri a ringiseliwa kwini tingongolo the whole album kahle. So yeah, what do you guys think of this this album? We'll talk about it what I think about the album, everything. That's what I'm telling so swa ku ngisela tingoma leti nga lawani mara ngoma le mini favor ngopfu la ka album lewani linge Tlanyoka. Po stolo velekile swa ku ka Tim Chiribane swi va kona loko kha ku tlangiwa ti-album mara mi ni rhandza ngopfu loko yi fika la loko mathandana nghena kahle. I think it's 30 seconds earlier.
ta dlaya nyoko imi Pakistan makhelwane wa mina imi Pakistan a nga yi dlayi nyoko guys simulelo wa mehe ku ya mina ni twi nga ra rhuketela ku va tirhise leswi va swi vitaniwaku swisasi swi wela ka swigaririmi ne ku ri va nga vhi va ku ba ku fana na hina van'wani va swi ba hi masivi ku ri no man mo hi vulavula hi ku dlaya ka nyoka mara swi ta ku loko va ku dlaya nyoka va vula yini mi ta hi byela ngokwalaho ku mi swi vonisa ku yini okay mina ni tsakisa ngopfu hi part leyiwa loko fika hi ku mi ta dlaya nyoko ni kombe nyoko ya kona i miri kumbe i kumbe ri ta malala na tlhela magazini xivandla kombe lexi xi lava nhonga lexi i before you nghena ku ke hi ximusani ke ke hi rivalela ke hi ta vulavula hi mathandani leta ku i nghena njhani lawa ni twa swi ni tsakisa ngopfu mara a hi ndzeni mahlo hi twa ku matirhisi van'wana va rhandza nguna valayi mina lexi endlaka ku twe nga ri i beef nyana leyi ku na beef kulukumba ngopfu la kahle kahle a hi tweni ku hambanelo i ri loko a sungula ku yimbelela kahle mi ta ni khomela ku ni dzingisa camera guys tinguna valaye bavo tinguna valaye bavo le ntangeni wa swiharhi le ntangeni wa swiharhi leta tingongolo hi tshame hi vulavula hi swona swa tingongolo eka nkanelo wa gingirikani va ni chukuvetlela va loko hayi man a wu vuli swona swa ku machangani loko swi ta ka correcta munhu number one ni correctiwa hi la ku khakatliliwa la ni la ku chivuleriwa a no chuvuleriwa kunene kahle a no chuvuleriwa kumbe ku chovoleriwa kunene a swi tele hinkwaswo swi hlanganene hinkwaswo lava ku va ni cingela vanhu ni ku no man me ku twisa ka mina ku tingongolo i vanhu lava kuma ku i madidoda loko hi ri tlilasini kuma ku va tshama le ndzhaku le back seat ende ke ni vakulu ku tlula vadyondzi lavan'wana etlilasini vo tala kuma ku va dzama fole a va yingiseli you know they're always absent at school va dzuma ri titoilet va kha dzama fole all those things leswaku va misbehave exikolweni ende kuma ku i vo lavakulu la xikolweni hina hi va vitana tingongolo swi vanhu lavaya mara ke ni nhlamuselo leyi ya straight ya literal ve ri tingongolo swi vula emfeneni leyi yo tshama yi ri yoxe so va hi correctini lava swi tivaka guys loko mo twa ku na huwa ku batilu laha ku na mpfula yin'wana heavy ngola hi nga kona le ntangeni wa swiharhi hi leti ya tingongolo a ti susa ni swikala ni mpela n'wana ba ti hleka na makovo a ti susa ni swibaja ni mpela n'wana ba ti hleka na makovo manga ti nyika xivoni ti langutisa ti ta swi vona ta fana ti beef leswiwa guys mambalo le ku beefeni ka ti-artist I feel like mambalo le ku beefeni ka ti-artist leti nga ku holoveni and right now ha swi tiva ku ti-artist leti nga ku holoveni va mani beni va hi nga na Mr Post va nga ku beefaneni swi ngopfu ne we know that we'll talk about beni va hi nga na Mr Post ka the next episode kahle the episode after this one mara i chingela vona mambawulele la hi nga ze swi civa sweswo he's beefing them ku ri vo hleka na makwavo a va tivi nchumu hinkwavo vo ti fanela leswaku ku hava munhu loyi a nga right la misaveni ha fana hinkwenu mo ti nyika xivuku ti langutisa ti ta swi vona ta fana xatoni ku hleka na makwavo a ti swi voni ta fana na makovo tingongolo la ni khale va ri kona va yisa lawa mara va ha ri ku bifaneni va ha ri ku chingelaneni va tirha ku hlekena makovo that's what they do and it's true so mambalo is talking about that a hi humeni ka swona nguna valayi mina a ni rhandzi ngopfu mara ni rhandza intro ya non-stop
gung 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 ya ni bela la stress kahle kahle leswaku ku tirhisiwa instrument yin'wana powerful ngopfu ka Tim Shirima kahle kahle va ta ku hi sweswo swa ku mi themendela ngopfu laha ku na psychology laha ku na Dlanyoka ku na Mathandani ku na Prince Rangane ku na Dr. Joe Shirimani ka risimu lero ku na Mambawulele ka non stop leswaku i non stop mina simu leri ra ni bela mara no tsakisela ka intro kahle I feel like after that intro simu leri nga hela a ni lava ku hindlula ka ya ka the next song was Salanini Mathiese kumbe hapa Salanini Mathiese okay ngoma xirilo a swi tiva ku vulavula hi xirilo xa vamanana va le ku xanisiweni swinene laha misaveni a swi tiva ku loko na ta ti-statistics ta South Africa ti vula leswaku va ka mhani every 36 seconds munhu wa xisati wa rapiwa wa pfinyiwa a South Africa also every 8 hours munhu wa xisati wa dlayiwa a South Africa so it is statistics leti nga kona so kuma ku it's a pandemic on its own maka gender based violence is a serious problem guys so it's relevant for Mambawulele to sing about it. And it's also a very interesting a male figure is singing about women's right or gender-based violence because and it's interesting the fact that this song he re-endliwe hi beat ya xi marabenta loko mi ringisela kahle a tweneni i nga nghunyuta hi rona mara ke ni ri vulavula hi timhaka ta vaxisati hakanyingi tinsimu to vulavula hi vaxisati ti tala ku hatlisa kuma ku tinsimu ta ku ti na that femaleness na macinelo ma kona ma accommodate ngopfu vanhu vaxisati mara ka lero risimu ri tala ku accommodate macinelo ya vanhu va xinuna mchongolo you know all those kind of dances leti ku nghunyuta leswi swi ciniwaka hi vanhu va xinuna hi ku ya hi leswi tradition ya Xitsonga kumbe Xichangani vulavula ku swona ni twa xirilo xa ku huma ka van'wana hi xirilo xa ku huma ka van'wana nyanda ye vai hey voice leyo ya Mathandani hi voice ya Mathandani we'll talk about Mathandani not so long a ni lava ku hatlisa loko mi lava ku streama tinsimu letiwani ti kona ka iTunes le ka ti-Play Store ni ta mi byela na ku what is my thinking about this album whether it's a good album or bad album ni na ti-ratings ta yona na swi tiva ka ni pfuni nchumu mara at least na ringeta ku contributa ne Vakoma 21st Yoyozela machuke Vakoma 21st Voice ya Mambawulele it's interesting loko ni fananisa ni tala ku ifanisa na voice ya Josepha Nwamiloro na swi tiva ku Josepha Nwamiloro na Mambawulele i vanghana they are like this very very close so loko ni twa kha yimbela ngoma leyiwani ya twala Mambawulele ku nga ri loko i kha yi vuma la ka loko i kha yi hoxa ti-voice ka simu leriwani i nga ri a yi ri ku ri cineni loko yi sala kahle ta ri twa na voice ya rurhumela lani ava hoyozela machuke vakoma 21 ava hoyozela machuke vakoma 21 mahlavelo ma kahle it's a good song this one ma 2K mara it's very interesting ku ri hi celebrate ku ma 2K ma khoma 21 mara on the other hand these people are fighting for the rights of education leswi swi nga ndliwa hi vantshwa lava va nga rhangela ti-freedom riots hi 1986 1987 kareliya loko vulavula hi June 16 so it's interesting ku ri a ku cincangi nchumu for so many years a South Africa ku ri vantshwa lava va nga biburiwa va nga khoma 21 hi 2021 they are still fighting for the same rights
So whether South Africa has moved forward or backward, it's a debate on its own. So like the politics, keep quiet and focus on the songs. Kasa abuteriwe ngamuntu khona nangula mundine Kasa abuteri tibuya mbofula mundine Wembalela makae Nila kutwa voice ya Mathandani la tahlabelela kuyini. Usala mani Mani salime Ewe Matuke Koma Matuke Ashlabe tlanga re hela guys mtari twa kona ra ma 2K. I just feel like it's a very interesting song for me. Itavulela voice ya Mathandani later like a video le one. So don't go away. I nang teni xirilo xa vamanana. Oh, we did that. I know Bazra John. Lero a ri similera ri tlangiwa ku hi ti-holiday leriwa. Is that grand piano or is it electronic piano? Dong gong, dong gong gong, dong gong, dong gong. You know, it's so beautiful. And you have to come back. I tlangiwangi leswo swa michini leswo munhu a tirhisa ti-mouse ri tlangiwe live leriwa. Loko mixani mi nga tshemoni mi twisa yona. That intro with the piano there. Yi tlangiwe straight liya a yi zangi yi creatiwa hi ti-waves. No, yi tibiwe straight liya. Wangadu nukukombela mina duma Bazra John Wangadu nukukombela mina duma Bazra John Similar kuma ku mi ri tlangela mi ri chayisa mikhami ya makaya hi ti-holiday ti paseka loko lembe ri herile ma December yo. Yeah. Kaisa shinabuno ileshe makaya Yeah, Bazra John, Harito man. It's a good song, Mara. elanenge Shifikile kaiso Shibathatsa makona Ibuyisile my guys, ibuyisile Mambawulele, ibuyisile Mbawuza na album leyintshwa usaseka. I feel like that's what he's talking about ku yena se ifikini ingenini. Uyotirhisa swigaririmi swo karhi ku va a nga swi vuli straight ku se xi fikini Mambawulele xi nghenini misakazweni a nga yi bangi straight leyiwani u yo yi ba as if yena guys a fikaku ivi loko a fika a va hlatisa makondlo. As you guys you've seen ku ka music wa Xitsonga for a long time a ku nga na ti-album between November and now, right? So I feel like album yo sungula yo hisa kumbe leyi vanhu va nga talaka ku create traffic hi yona Mambawulele se i le ku hlantiseni ka vanhu makondlo after a long time. Nakona vanhu va n'wi tiva ku wa yimbelela Mambawulele mara a nga za a swi languta ngopfu swa ku yimbelela swa ku va a humesa ti-album ta yena hi ndlela yo fana leyi na swi ta ku u humesini previously mara not at this level, you know, this is a bigger level. And plus vele vanhu va criticize va i ta humesa njhani wa swi kota ku yimbelela na. Shangena mbawuzi shiboni ndawiva yitsongo Shibathatsa makona Hi hlatso makondlo a yi twa album Mbawuza i hlantswe makondlo like album leyiwa hi ta vulavula hi yona ni la ku hi vulavula hi yona album leyiwani Dzudza Madzedze. Dzudza Madzedze is a very interesting one. Hi bo guys ni kome hi lunghisa la a hi tweneni la intro leyi na swilo swin'wana ni swi twaka. Ye wena n'wani zamani, ye wena n'wani zamani, ye wena n'wani zamani. Niku baba kabo Seni sungula kurela Niku baba Loko mi lava ku yingisela risimu kona ka online guys hi lava ku vulavula hi tin'wani na ri Dzudza Madzedze ri tsundzuxa album leyi nga yi release khale mi ta vulavula swona leyi tane ku na album yin'wana ya Dzudza Madzedze I think ya Man Rose Chabalala. This is a self-explanatory song similar to a ri ze ra ku hlamuseriwa.
khani mama n'wanango swilo leswinene n'wana wa mina hakunene swi biwa mani swilo leswinene n'wana wa mina hakunene swi beriwa mandla twanane kulaya n'wanango loko fika vungalini mhaka ku laya mhaka vukati ku tekiwa ka vanhu vana va xisati lava va nga ti khoma kahle all those kind of things nothing new i risimu ro laya you know lava va nga langutela mhaka ya vukati vhele mathandani u kona ku yimbeleleni na voice yona saseka swinene maybe let's go and hear ta hi dlanyo ka remix hi ximusana ke my favorite song hi rimbalelo ke hi ximusana ke hi rimbalelo ke hi ximusana ke hi rimbalelo ke hi ximusana ke hi rimbalelo ke bo la ku twa loko mathandana a yimbela part day futhi mara ku va munhu a dlanya ngoze swi a ya thavenini why a ya thavenini ku rhoketela loko ngala ka siku leri madlayelo ya nyoka ya hambanile la ya n'wina no sungula ku ya vona leswaku loko munhu a titwe kahle hi loko munhu a khomiwe kahle vusiku hinkwabyo a khensa yo we okay ni tlangi hinkwaro risimu leri ra nandzihela mina I love it mara ku na leya la ka ku maBangladesh that line there yi ve yi reveala ku ri kahle kahle risimu leri vulavula hi yini because a swi ta ku loko vulavula hi vanhu lava nga nyikiwa maphasele loko hi languta mhaka ya nhundzu ku tala ku nhundzu yi tala yi khome hi va boti mzamani I know ni lava hi tlhela ka simu ra ma 2K ku na message yin'wana lavaka ku hi swi languta before ni vulavula hi mambawulele laha a ri ku tsundzuxi rito ra khombo kumbexani ra mandrusi rito leriwani ra mathandani leswaku hi leswi swi endlaku hi ma 2K leswiya ma 2K va busy na ti-habli babli ni tshame smoke habli babli ku va ku hey famba ya dzahi laha handle va twa nga ri dzaha fola okay guys I've already mathandani because this voice is good, beautiful, so this album is good. Ni nga nyika tingani album leyiwa guys hi ku vona ka n'wina well produced album swi swa le ka Team Shirimani swi ta ku swi na quality ya le henhla vele hi nge zi vulavula hi swona there's big quality, huge quality ka album leyiwani swi swa le ka Team Shirimani. So what do you guys think of this album? Mina ni nyika tingani album leyiwani guys tingongolo. I feel like I could give it a 9 out of 10, you know, me maka mayimbelelelo, the fact that there's a woman involved in the album, because usually shaka Team Shirimani akanye kutala kutele ngofu mutan comment the voice leta to kuma ku ta xinuna ku hava voice ya xisati akanye no ku yi kona kuma ku pfaleriwe le handle le ndhaku because akanye ku wa ku na nesmatlala na swi ta vanhu vo tala va ku mathandani se fana a pfala khombo
I'm like, sesikhombo bayisiyini me, so rest in peace. Mara I feel like people don't know that Mathandana Mambaulele khale va kha va tirha swin'we. David ever had like a lot of albums together. Kuna album yin'wana yi kona na le ka ti online store mi nga yi cheka Mathandani is featuring Mambaulele. So I ro sungula Mambaulele a tirha na Mathandani. And Mathandani a sungula a yimbelela because me loko ni twa voice ya yena ro sungula a ni ri ku reviewini ka ti album ta Xitsonga hi 2018 loko na ku sungula nkanelo wa Gingirikani ni ri ndzeni ka movha. And then na album yin'wana ya Colin Sambu a ni kha ni vulavula yona loko voice leyi kahle ngopfu. And then I mistakenly called her ku Ines Matlala kasi i Mathandani va ni correcta wa Joseph Ngomloro na va Senkhavu minjhani Senkhavu kwala a Thembisa vele Thembisa Senka kumbe vele Pitori vele Centurion vele Johannesburg no Centurion kumbe le Equestria Equestria hayi tindhawu to wa tele henhla ngopfu vanhu va tshama kahle la Joni. So a va ni byela ku no man i Mathandani voice leyani man I so that was in 2018. And then another song ni nga yi twa hi loko a featurana na Joseph Ngomloro ka album ya yena Joseph Ngomloro ku na Mathandani as well. No loko Mathandani endla risimu rin'wana a ku ri DJ Figo, West Mgimeti, Joseph Ngomloro. I think it's those three. Ba they were paying tribute ka tikura ka Xikundu. Yeah, ka Xikundu tikoro saseka. Ka Xikundu tikora, Anthaveni ya maima yoshe. You know that song? Yeah, Mathandani was there as well. So I also khala kona. And again, she fits like a glove. Ka this team ya Team Shiriman. I just hope kur maybe anga adoptiwa aba part of them because she does fit in nicely, guys. Like seriously, let's give credit where it's due. And then we can also thank Brajo because look at that Brajo Kalbakawa producer one by Sati. The first woman labang producer Kale Kunzu Man Esther M. Woman 91, 92, 93 somewhere there. Meramina discovery music woman 96. I think Anna career songo that songo fumara na reaching 7 years, 2 years, 5 years somewhere there. Bigata kuma age. Nilandelela kuna ba Shaka Bundu girls, Penny, akurva man vosoli boy gang like producer la ka Team Shirimani na vo Hasani mkarhi leya khale Brajo ya but ingomla ta disco leti ka very kambe ya mulumano tsimpebe akuboa swilo la nkarhi luwa guys. So Brajo well done kwa mi amkele Mathandani kwa a tirha na Mambaulele laya na va Prince Rangani na Prince Benza swilo swa kahle va dlanyoka ku na voice ya kahle ya dlanyoka yona yi tala ku ngesa swinyovi la ni vona psychology kona nyana la ka album leyiwani. So yeah mina mi vona njhani album ya Mambaulele ya ba kumba yi bina kumba swibi ba chaka ba javera swibi a swibi buna ke za tola album chuka a swibi. Okay guys, nkese kwa mina ngutile hitabula ben mainga na Mr Post ka the next video nikensile guys. Ntsamba ku mintu namuntlha ani nga ri na mahlehleleti ko ku voice ya mina yi tlimbekini makuni na mkhuhlwana loku zameka ku kufumeta ku ni nga titimeli. So lekere mina nikatu ekes dors ku tserekile nyora am test ntotora salute mi nga titimeli.